ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, imbag ta nasabat ka, Chip. Diyak ngamin amo ti papanak, no? Ijay balay mo, wano? Ijay balay ni Kapitan Enteng. Awan ni Uncle Inting ita, apay ka day. Ay, napananangay. Napan iti balay ti kabagyan may. Nagbayag matay. Siyak ati pang ibagaam nun niya ti ibagam kumakin kwa na. Sa bagay, siya kati kasapulan mi. Anya ti bakasapulan nyo kanya kaya tungan. Anniversary mi nga may nubigat. Kat kasapulak dagiti kakadwa nga tanod ta. Agbantay kayo kumata, ag-video okay tayo. Ha? Ay? Kasta ka day. Ariglado atungan. Umay kami kadagiti kakadwa. Nay, saan mo't apang pasada tabadong kwarog? Papanam? Anniversary ka no datungan kanti asawa na antay. Na, anibersaryo. Apay adida ngay imbagbaga kanyak. Imbilin na nga ibagak ka no kada kayawan tay. Isu nga grubuat kan tamapantan. Ay, nagloko kan kwarog. No jak pa'y nagdamag no sa dino ti papanam. Di mo na ibagaday ta. Imbagak matin kadagiti kakadwa katanaw. Ngamjak gayam na ibagakin ka. Ay, imbaglakit din ata nakadigosak. Agpalasak laangan. Nay, di ka pa imot ng recope. Saan ka kadi nga umay ijay balay datungan? Masadutak nga umay, maray. Awan mo't nga agbantay dito Teresina. Maminsan lang mag. Umay kakit din tapno adda kadwak. Ang mga no agbayag ta ijay. Alangan ang pumanaw ta adagaw, skalpasan ti panangan. Maki-video kita pa'y mo't Adda aya video kay ijay. Wun ka no. Iso amang isagana ka iti saglilima a pisos mo. Siya, adain tugot ko nga adaw a saglilima a pisos po dito. Ala nga raw, tamang itugot ak iti saglilima a piso. Day, apay ngay. Aon mo tun dya, inyal kan siya ka saglilima pisos. Inalangatan ni Tuyang. Ay sinalbag na dya Tuyang ay. Imununaki din na nangalay ti alkansyak. Ay, mapanak man iya ay ang datungan. Sigurado nga da iya ni Tuyang ka. Kunakun kat nga dakan dito'y maribanang. Ay, nagkuyog kami itay kan ni kwarog. Kunang amin ni Marikwanang, asaan ang makaumay? Saan ko mga umay, ng pinilit ko. Mangan tayo kuman, tapno mangrugin ti video kay kayat kunti ang kanta. Ay, nabayag mo't basit nga awan nagpa-video kay ditoy. Isungarod a kayat kunti ang kanta, tanabayag ajak nagkanta, maray. Adukat tin sa ganak asag lilima a pisos ka. Kita nay. Nay, nagadaw. Nagadukot na itaasag lilima a pisos mo, maray. Una, kakaiso na nga amok ti agkanta. Ipapas kumot ati agkanta, maray. Tuyang, ayan dagiti saglilima pisos iti alkansyak. Nay, apay adamagam kanyak. Kita umay ti kunam nga alkansyam. Awan sa bali akadwata iti balay. Ayan na, nangikabilam. Diyan nga rodamaw. Ay, di ka gararamid Tuyang Adda pangigatanga kumayjay. Ay, di ka lang mabain dito'y kaadwan ti tao. Day takit saglilima ti ingkasapsapulon dito. Amumagayam ti mabain. Apay nga rin nga inalam ngay. Sapay nagbasitan yun na batay. Basit siguro at impisok mo ijay alkansyam. Ay, agsagana ka. Tagsarita tanto iti balay. Kunak man no si katinangidulin iti kunkunam nga insaganam asaglilima, maray. Ay, no addakin ni badong ko day tasaglilima pisos. Kukwa na. Ngam no adda kanya, kawatan na kukwa. Saan ka na? Ngam, inalam ka di iti alkansya na. Tagtagari, maray. Na. Tay kunakon, no addakin kwa na, kukwa na. No adda kanya, kukwa. Ngam madiday ta, maray. Uray asawam, ipakadam mo't
Apay nga no adda kayat na ije balay. Ipakada na aya, katsan mo. Ibaon nakpay uray anya nga oras. Uray oras ti panaghinan na. Anya nga rod, kat agasawa kayo mat. Isu nga raod, agasawa kami. Isu nga dakarbengak iti amin nga adda ijay balay may. Word maray, ngam sa balimot asaritaan day ta maipapan iti alkansya. Agyan tayo amin na tanod di Jelly Count. Kitain tayo na dagugulaw, tanawain tayo. Nada na bartay, pagawidan tayo nung alaw-ngaw. Ay, makipagbantayak mamay. Tanay, awan ni parinteng. Endakan ka day, tatataba daw. Ang magwaras tayo Sana may sadiso ti pagyanan tayo, tado ti taaw. Nagadungag paiso ti tao. Adaw, tag-video okay. Adulaki diti makulikta. Tagitin nagday ti 5 pisos kada agkanta. Mayat mo tinarami ti akin video ka Tasan alibre ti agkanta. At dala ta 5 pisos nga itinag. Isugayam nga uhanin nagiti saglilima iti alkansyak. Amukaw, no api ang nagpukaw. Namin ano na nagkanta ni Nana to yan. Nagpindas ti busis na. Kaputa ka na yun da palakpakan. Iyad-adda na may. Ngam kwarta may tararamatan na agkanta. Barikwanag, ingka mo agkantan Kaya't kumati agkanta ngam sa anak mo't anaparaburan iti napintas a boses. Kababain. Ay, uray siyak mo't mare. Tay rabak dan anak katalikudak sa idi nagyuwaras ti haapo iti talentaw ng agkanta. Unay kat na nakatalikudan maray. Dalabos mo day Ay, day tamot nga mintimang-manggagaw ako na dagiti pilosopo at tao. Mapanmanan ni Marituyang. Mapanmanan agkanta ni. Ala, dengganta, maray. Ay, agkanta manan, ti kumarita. Timulan lalaem dinto sardayan at aripatuan. Makita yun, dagiti talwa lalaki akasangsangput na tataba daw. Ayan na. Naggapuda ijay daya. Kita mo jay sikiganta. Kasla saan da mo tataga dito tumalangkyaw da. Saan ka nagpadlaw? Itix ko dagiti kakadwata tas siputan tayo ita. Kasla da madi apanggap da kita. Mabisin da nga da. Nasayat, bisin da lang ti imayanda. Nungay sa balay. Apay nga, yakit kitain da ni Tuyang kung agkan kanta. Mapimpintasan da siguro iti kanta ni Nana Tuyang Nga ta, saan nga ta managdakdakis da kita? Nay, panay lampaw. Kun nadapay tato iti tel da. Kun takyak da. Netix kung dagiti kakadwata tataba daw. Nagsagana tayo ti anyaman nga ramidan da kita. Asipayen kas taki kayarigan ti ilalay. Ay na, talaga analaing kang agkanta, maray. Mayat ka di mo lang, kukumaray. Mayat, maray. Ado ti maragsakan no si Kati agkanta. Namin adawa na panak nagkanta. Iso abasitin ti sinsilyaw. Aguray ta ikan ka iti 5 pisos. Inkanto manan agkanta inton madamdama. Enjoy lang tagkang kanta. Enjoy kayo kadi mo lang, kukumaray. Ay, wan, enjoy kami mo't nga agdangdangag iti kanta, maray. Wan, makita yo kadi dagiti talaw a lalaki. Sang kakita daytay ni Marituyang agkanta. Magustuhan da siguro at ikanta. Nay, mapanmod jay maysa, iyaayan ti video kay. Agkanta nga tamay. Kitaan tayo man. Napanmad ti may sa lalaki iyaayan ti video kyan. Kwaraw. Kasano ngay makakanta? Kat di mo't agitin nagiti 5 pisos. Patan na may ti mikroponaw. Ignorantin sa amay. Mga no pagarupan na magic microphone nga kantalatan no putan na. Maintriga ak iti dayto lalaki
Anya nga tati panggap na, anapan ni Jay. Kadi mo nga ron agbayad. Ipagarup ng samot nga ice cream ti mikropo na. Apay nga ta tumalangkyaw. Ay, ang mga nuwad na kurkurang na. Di na nga ta amaw ti mikropo na. Maray, sino nga ta tinalalaing kada kayong nga agkanta iti day ta lalaki? Urayin tayo pa'y nga agkanta, Maray. Itay pa ilang nga inala na ti mikropono, ngam di mo't lagkantan. Wan nga raw. Nay, agin inayad mo't ni Kwarog nga imasidag iti ayan ti lalaki. Na, apay nga inlingid na iti atidug amang gas ti takyag na ti batutan na. Ay, mga nuada na saep na amad Iso nga imasidag iti ayan ti lalaki. Anya nga tangagpayso ti mapasamak, Maray. Inasitgan na mutun ti lalakay. Sos, delikadon sa ni Kwarog. Nay, imasidag kit dain. Ha? Da, Quinilyo mutun ti lalaki ni Kwaraw. Undap na nun! Lukatan nyo ti video kita, lahan mo ti koleksyon! Ay, at pamarangak tap numalilaw ko. Ay, indulin ko ti tulbag. Kasano amaalak, no nairot mo ti panangkwil yung kanyak. Lokayang basit. Agawa mo nga ron, talaan mo Ti barutak, ipang-ur ko ititil-til na. Siniyasak mo't nagiti kakadwa. Tapang urin da mo't ti kakadwa na. Nya! Salbag ka, napukaw mo't lang ti puot mau, gapo iti panang pang-urkokin ka iti batuta. Uray do kadwana. Awanan da mo ititipuot, tanapigsan sa mo ti panang pangurmay. Yung kayo mga alay ti talay, tapungwan tayo ita. Ipantayo ida iti police station. Kayo mga alay di talay. Bantayan tayo. Mga makapuda. Kitumaray da. Sino nga tadag itawi? I-report ko at agaws. Tamang ano at bad record dagito at taaw. Timbag laki day. Timbagam ngagsagana tayo. Sakbay anapan ka idayan na. Nadlaw ko ngamin nga dadaka sa panggap da. Imbag tawang paltog da. Aglat-lati lang mo't nga imuko ti igam da. Ita, nakapuot kayaw. Lumugan kayo iti tricycle, ipanda kayo iti police station, salbag kayaw. Umay kami, may. Tapno da kadwam, amangipan ka na kwada, kwaraw. Mangala kayo pa iti sabali at tricycle. Masapula sa na may sa tricycle ti pagluganan tayaw. Ang mga nagkibaltang manindag ito yung nagdakdakais. Bagta binilin mo amin ti kakadwata ang agsagana tayo. Nakadidilaw ngamin titigtig na hidagitaw Nangagda siguro ti video okay. Isungay may da. Wan nga raw. Sa balimot gamit ti panggap da. Nagturod magayam ni Kwaraw. Mas dawak idinagsao akas labakla. Tagayam pa nangalilaw na iti managdakdakas. Ay, adan to istoryaak no sumangpot ni Inteng. Istoryaak tinaaramidan ni Kwarog. Apay, mabayag ka di pa'y ni Kapitan Maray. Day tangaruti saan ko nga amo, Maray. Ay, awan nga minti signal, ija na panan na. Kanayon mo't nga da papanan ni Kapitan. Bareng no awan man ti mga yabken kwa na inton sumagpait. Di mo't nga rod mabalin nga igawid no kasjay. Ay, katun Maray, igaw-gawid mo kidan ti asawa. Berberukan magayam tilintag dagya impantayaw. Ta naglibas da iya provincial jail. Ita magwardyan da na naimbag. Tapnosan da na makalibas manayin. Kasanuda nga ta nakalibas. Kung na dyan nakasarita ka pulis, pinagdalos da kano ida iti ti kalsada. Mabalin asa na nadlaw ti pulis ti kawanda. Nagnada kano iti unagtimbor na alimsot iti baba ti kalsada. Nalaing mo dagita ama nagdakdakis Tauray imbornal pag naanda. Magngaruta na tiliw tayo ida. Kinablawan da tayo pa'y dagiti pulis. Tauray tanod ka. Kit adan na tiliw mo ama nagdakdakis. Nairaman kami padayawan, kwaraw. Ita, tanatiliw mi ti managdakdakis. Si kamot ita, ti palutputak. Nangalaam iti ado nga intintinag mo iti pagkantaan, ha?
Ay, kwa. Apay palutputan na. Apay managdakdakasak. Kaya't mun sa kiti mainayon ka dagiti impan mi ayan ti pulis, ha? Si Kamot. Day talaki din ti pakaipanak ijay ayan ti pulis. Ay na, saan ka din na maulit? Promise. Basta, aminam ti nagbasulam. Saan ka nga ilibak? Basol day ta. Wun, saanin ang maulit, baday? Kwarog, kasano ngay dagiti impanyo ijay police station? Naglibas gayam dagiti abalaw, dantay. Pinadayawan da kamay ta, natiliw mi ida. Ay na, kablaawan kayo atanod dito kabildatan, Kwarog. Kastamot ni pare badong, naalibtak kayo. Agyaman kami, antay. Thank you. Good job, Tata Badong kan Chief Tanod, Kwarog. Keep up the good work. Ala sigay! Ditan tanagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingag.